Right, na mwerekeri ogima bwa mwingi kaunti ya Meru Paul Kimathi na arĩrĩtie ũtamba kwa mũrimũ ũyũ rũciba Meru akiwa ndani ya mathaa 20 na mathiru gũtima karĩkanĩndi yarethira yakĩoneka. Kimathi nongeletana kwa gĩtũmi kĩa mũrimũ ũyũ kuoneka kuingia na kinya ũtamba bunene nĩ kumania na biatho bibingi bia mweri mũthiru jwa December na kinya mbura irethirĩte ikiura. Kĩndo kandana nayo nethirĩte yakĩa kari mataro ya barato kumnyithwa nĩ Mutugi Kare. Taiji kutena ajie bandi neti hospitali in the last 24 hours kutena new case iripoti suspect. Migambo ya Paul Kimathi ura ni mwerekeri ogima bwa mwingi ja kaunti ya Meru areugite murimo jwa korera ne jwithite jwingite matuko ja ukanyimene ni kumane na mbura nene rĩrarĩku na kinya kwithira kuri na biatho bingi mweri muthiru jwa December. Biatho bibingi amwe na mbura eu ni okwithairwo gukigia mantuga maingi jakonie diarrhea cases. Na kwa Kimathi akiuga murimo jo ne jotambaga muno rungu rwa mathaja makai monkera ntuku 14 muntu no ethirare na bacteria cia murimo jo na atimenye na kwa akiuria mwingi kwithira ni baguta kioro antwara kwa thiri adira kioro kiawe gigatirimana na masingira kana gikwara kutibui, yani human excreta, that is what I mean. Kiomba kuambukisa mtonge kagito jagaka turari na mbura hii nyingi mwathani atutharimite kioro kire gitiki kiri bioro kana ratrins iria twakaga antu bara betaga bageka human excreta na wome nwithaira kioro kugiyika matoni uje wa mbura kikena mamierene na kena mamierene ukethira ruji ruru ni rutukunywa twanywa ruji ruru murimo jo kendelea kuingia ndikenda kwirigire na murimo jo tigira ro ukwara kuri no theru bakungana na kinya kuthambaga njara magita jonthe kunywa ruji ruchamukitwe kana rwikiri ndawa na kinya kiri barabenda giririo taunine arapa kuruga ibia cholesterol batena baruga chemendiko batena guntu gukwaga kuthambira njara mara batena nyaruji rutheru rwa kuthambia kinya bia utensils kana into bira bagutumira ndaromba biashara yu irungame mwanka turikanye na mantu ya mirimo na muthiene ugambi bwa Kimathi bwege murimo jojwa kolera muntu ura wonge ukethirwa agitaika na akiarwa kana bamwe bauga ikugia mpenda kuga bonde baga treat case they are very serious baka report kiri health officials ikarunda utiketha ni kolera kana ti kolera no tukinyeke ja kutho ti kolera murimo jwa kwarwa kana murimo jwa diarrhea ni jo batikinya jo kwa treated mbere jwa ambukizwa anto bangi report ratido cia Wero Juma rea kwa ritwa ni Mutugi Kare.